از برکت استقلال دولتی در وطن آرام و آسوده‌مان امکانیت‌های خوب علم آموزی فراهم آورده شده است. واقعا هم نتیجه با ثمر همین اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خوانندگان تاجیک هم قدم زمانند و با دانش خود با ذکاوت خود در المپیادهای جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. همزمان یادآور می‌شویم که امروز در ظرف سالهای صاحب استقلالی خوانندگان تاجیک امکان پیدا نمودند که در برابر المپیادهای جمهوریوی در المپیادهای بین‌المللی نیز با دیگر خوانندگان فعال از دولت‌های دنیا اشتراک نمایند و جایهای افتخاری را صاحب شوند. همزمان آنها لایحه‌های نو و جالب پیشنهاد می‌نمایند که تطبیق آنها ثمرآور است. تماشابینان عزتمند، از اشتراک خوانندگان تاجیک در المپیادهای بین‌المللی و غالبیت به دست آوردن آنها در گزارش نوبتی همکاران ما معلومات می‌دهند. با هم تماشا می‌کنیم. یکی از بزرگترین دستاورد صاحب استقلالی کشور این اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور در المپیادهای سطح بین‌المللی میباشد. سهم مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در آماده نمودن خوانندگان نظررس میباشد. جهان معاصر با متخصص تقاضا دارد که صاحب استعداد و با مهارت باشد و عهده برای او ضمن اجرای کارها در رفع استحصالات با استفاده درست تکنولوژی نو واضح گردد. تیار نمودن چنین متخصصان بازارگیر باشد از هر یک جامعه ضرورت کارکرد برنامه‌های نوی هماهنگسازی نیروهای مساعدت کننده را جهت دریافت و رشد استعدادها به وجود می‌آورد. تنها در این صورت یعنی تشکل نیروی ذهنی جامعه مورد نظر و پیشروی و ایجادکاری‌ها نائل می‌گردد. در جمهوری تاجیکستان با مقصد دریافت و رشد خوانندگان با استعداد مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها تأسیس یافته است. یکی از سمت‌های فعالیت اساسی مرکز نظارت و رشد حرکت المپی در جمهوری در سمت دریافت، دستگیری و رشد خوانندگان با استعداد میباشد. امروز در جمهوری 72 مرکز دریافت و رشد استعدادها با 650 محفل فنی فعالیت نموده در آنها 9610 نفر خواننده به درس‌های علاوه‌ای فرا گرفته شده است. در زمان صاحب استقلالی خوانندگان تاجیک در آزمون المپیادهای با نفوذ بین‌المللی اشتراک کرده پرچم دولتی و نفوذ تاجیکستان را در عرصه جهان بلند برداشتند. ساحه علم و معارف در سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک و کلیدی اعلان شده است و در دایره این سیاست سمت دریافت و رشد خوانندگان با استعداد یکی از گویم ساحه‌های محوری اساسی این سیاست به شمار می‌رود. خوانندگان با استعداد ذخیره طلایی ملت میباشند. همین بود که در دوران صاحب استقلالی ساحه علم و معارف بر یک قطار دستاوردهای نظررس نائل گشته است. یکی از چنین دستاوردها این اشتراک خوانندگان در المپیادهای بین‌المللی و عمومی جهانی میباشد. خوانندگان تاجیک منتظم در المپیادهای سطح ناحیوی، شهری، ولایتی، جمهوریوی و بین‌المللی و عمومی جهانی اشتراک نموده سربلندانه صاحب جایهای افتخاری می‌گردند. از اول سال جاری خوانندگان تاجیک در 27 المپیادهای بین‌المللی و عمومی جهانی اشتراک نموده پرچم تاجیکستانی عزیزمان را بلند برداشتند. باعث تذکر است که اگر ما آمار سالهای 2012 را گیریم ببینید که پس از تأسیس دادن مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها اگر در سال 2012 تنها یک المپیاد فنی در سطح جمهوری برگزار می‌گردید حالا باشد تعداد این المپیادها در یک سال تحصیلی به 24 عدد رسیده است. یک گویم که دیگرگونی خیلی کلان با وجود آمده است، یعنی 23 المپیاد را مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها راه اندازی نموده است. در دایره این المپیادها خوانندگان یک تجربه نو گرفته با المپیادهای سطح بین‌المللی و عمومی جهانی تیاری می‌بینند. یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت دریافت استعدادها این تحکیم بخشیدن به وسعت حرکت المپی در جمهوری میباشد که در تطبیق ثمره‌بخش آن فعالیت مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها نظررس میباشد. خوانندگان تاجیک امسال در المپیادهای بین‌المللی از فن‌های متماتیکا، فیزیکا، شیمیا، تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر فن‌ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیده‌اند. باعث افتخار است که ما نسل نورز
میتوانیم در المپیادهای بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیم. محض این دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که ما میتوانیم در بین چند دولت‌ها در پرچم خود را پرافشان کنیم. در المپیادهای بین‌المللی IMC که تاریخ فاصله‌ای اشتراک کردم سزاوار جای دوم گردم. این المپیاد دو نمود میشود، عنعنوی دستوی. در المپیاد عنعنوی من سزاوار جای سوم گشتم، در دستوی سزاوار جای دوم گشتم. می‌خواهم که سال‌های دیگر نیز این المپیاد تیاری داد سزاوار جای یکم گردم. من این سال در دو المپیاد بین‌المللی اشتراک کرده و در هر دویشان سزاوار جایهای سوم گشتم و مخصوصا در المپیاد جهانی ایکو که از فن شیمی بود در بین 100 دولت سزاوار جای سوم گشتم. بغیر از این در المپیاد مگاپولیس از فن شیمی که در آن 50 دولت جهان اشتراک کرده در آن سزاوار جای سوم گشتم. از روی جنبش دور جمهوریوی المپیاد فنی در بین صنف‌های 11 در سال 2022 معلوم گردید که امروز خوانندگان تاجیک می‌توانند که در المپیادهای جهانی فعالانه اشتراک نمایند. агар омори соли 2016-ро назар афканем, хонандагони тоҷик бо иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва умумии ҷаҳонӣ дар умум сазовори 113 ҷои ифтихорӣ гашта буданд. ва имсол мо мебинем ки як равияи баландравӣ эҳсос мешавад ва хонандагони тоҷик мунтазам дар кишварҳои Англия, Фаронса, Италия, яъне кишварҳои пешрафта иштирок намуда парчами тоҷикистони азизро баланд мебардоранд. барои мисол дар арафаи истиқлолияти давлатӣ як тӯҳфаи бузурги барои халқи тоҷик ва соҳаи илму маорифи тоҷик дар умум ин иштироки хонандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии Tin Eagle буд ки дар умум аз 76 хонандаи тоҷик ки дар он иштирок намуданд 31 нафар соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гашта парчами тоҷикистони азизамонро боло бардоштанд. боиси тазаккур аст ки хонандаи тоҷик Омина Худойқулова рафта дар донишгоҳи бонуфуз донишгоҳи Оксфорди шаҳри Лондони кишвари Бритониёи Кабир иштирок кард, сазовори ҷои якум гашт ва аз фани забони англисӣ ду хонандаи тоҷик низ сазовори ҷойҳои якум гаштанд ва дар умум чӣ тавре ки дар боло зикр кардам 31 ҷои ифтихорӣ насиби хонандагони тоҷик гашт. яке аз чунин олимпиадаҳои бонуфуз ки дар қатори олимпиадаҳои умумии ҷаҳонӣ шомил мебошад ва дар чунин олимпиадаҳо аз 90 то 120 кишвари дунё иштирок менамояд, ин олимпиадаи умумии ҷаҳонӣ IOI аз фани технологияи иттилоотӣ мебошад ки дар соли 2022 дар кишвари Индонезия баргузор гардид. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи мазкур иштирок намуда сарбаландона сазовори як ҷои ифтихорӣ гаштанд ки ин ҷои ин медали биринҷӣ мебошад, яъне ҷои сеюм, ки боиси тазаккур аст ки ҷой гирифтан дар чунин олимпиадаҳо як гӯем дастоварди хеле бузург барои соҳаи илму маорифи тоҷик мебошад, чунки дар олимпиадаи мазкур 397 хонанда аз 90 кишвари дунё иштирок намудааст ва як хонандаи тоҷик рафта дар он ҷо парчами кишвари азизамонро баланд бардошта сазовори ҷои ифтихорӣ гашт. вобаста ба эълон гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва дар ин замина баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, марказ тасмим гирифтааст ки дар ҷумҳурӣ 24 олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявиро баргузор намояд ки барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои хонандагони болаёқат заминаи хубе фароҳам меоварад. хонандагони тоҷикро як қатор олимпиадаҳои байналмилалӣ дар соли ҷорӣ дар пеш аст ва онҳо барои иштирок дар ин олимпиадаҳо тамоми кӯшиши худро равона сохтаанд то обрӯ ва эътибори тоҷикистонро дар миқёси ҷаҳон баланд бардоранд. тамошобинони иззатманд, дар ҳамин қисмати барнома суҳбати фосилавӣ анҷом медиҳем бо номзади илмҳои таърих, ҳамзамон омӯзгори факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Шарифов. дар ибтидои суҳбат хуб мешуд вобаста ба иқдоми таърихии пешвои миллат, яъне тақдими китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба ҳар як оилаи тоҷик ва муҳимияти омӯзиши ин асари барҷастаи муҳаққиқи тоҷик чанде аз андешаҳои худро иброз мекардед. баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва таҳкими сулҳу субот дар ҷомеаи Тоҷикистон бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор чораҳои мушаххасу саривақтӣ ҷиҳати
арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва таърихӣ роҳандозӣ гардид, ки ин боиси то дараҷае баланд гардидани сатҳи худшиносӣ ва худогоҳии насли наврас ва ҷавони кишвар гардид. имрӯз вақте мо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва оқибатҳои раванди ҷаҳонишавӣ назар меафканем, ҳамон миллате комёб аст, ҳамон миллате манфиатҳои худро ҳимоят карда метавонад ва ҳастии хешро дар саҳифаҳои ояндаи таърих сабт карда метавонад, ки аз таърихи худ бохабар бошад, воқиф бошад ва пайравӣ намояд аз ҳамон кирдору аъмоли чеҳраҳои мондагори гузаштааю ки ниёгони хеш. ва миллати тоҷик аз зумраи он халқиятҳое ҳаст, ки дар осиёи марказӣ нисбат ба дигар ҳайати этникии муайян таърихи қадима дошта, саҳми боризи худро дар рушди тамаддун ва фарҳанги минтақа бениҳоят ба таври хеле барҷаста гузоштааст. ва имрӯз вақти он аст, ки тамоми қишрҳои ҷомеа аз таърихи пурғановат, аз тамаддуну фарҳанги ниёгони хеш пурра воқиф бошанду дар рушди имрӯза ва ояндаи миллату давлати Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. ҳамин аст, ки бо ибтикори сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон дар баробари дигар чораҳои муассир баҳри эҳё ва гиромидошти арзишҳои миллӣ, арзишҳои таърихиву фарҳангӣ, китоби Тоҷикон, яке аз шоҳасарҳои илмии академик Бобоҷон Ғафуров, ки ҳамчун шиносномаи миллат ёдовар мешавад, ба ҳар як оилаи тоҷик ва Тоҷикистон тақсим карда шуд. акнун вақти он расидааст, ки аз ин китоб тамоми қишрҳои ҷомеа самаранок истифода баранд ва то ин ки сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии тамоми қишрҳо боз ҳам боло раваду суръати рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, суръати амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии миллӣ боз ҳам тезонида шавад. ва ниҳоят имсол аз моҳи июл саркарда иқдоми шоистае пеш гирифта шуд ҷиҳати баргузории озмони ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат. ва дар робита ба ин бояд қайд кард, ки озмони мазкур яке аз чораҳои мушаххас, яке аз чорабиниҳои бисёр муҳим дар айни замон ба ҳисоб рафта ҷиҳати тавсеа ва рушди тафаккури миллӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллии тамоми қишрҳои ҷомеа нақши хеле бориз мегузорад. ва имрӯз ки китоби Тоҷикон дастраси ҳар як оилаи тоҷик гардидааст, иштирок дар ин озмон рисолати ҳар як аъзои ҷомеа аст, чунки аллакай имкониятҳо ҳаст дастрасӣ ба китоб, ба тамоми маводҳое ки таърихи халқи тоҷикро ба таври хеле воқеӣ инъикос менамояд вуҷуд дорад. ва бинобар ин ҳар як ашхоси соҳибирода ва соҳиб фарҳанги ҷомеаро лозим аст, ки дар озмони ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат фаъолона ширкат намояд. аҳамияти баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллатро чӣ гуна шарҳ медиҳед? натиҷаи баргузории озмон пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки дар заминаи омӯзиши таърихи миллат дар асоси китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафуров сатҳи ҳамун ҷаҳонбинии таърихӣ, сатҳи худшиносии ва фарҳангии ҳар як аъзои ҷомеа баланд мегардад ва дар рӯбарӯи тамоми тазодҳое ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба амал омада истодааст, махсусан ҳамун оқибатҳои манфии раванди ҷаҳонишавӣ, ки боиси аз харитаи сиёсӣ, боиси аз ҳамун харитаи этникӣ нопадид гардидани миллатҳои ҷудогона гашта истодааст, ҳамчун як зиреҳ, ҳамчун як сипар омӯзиши таърих, арзгузоштан ба арзишҳои миллию таърихӣ ва фарҳангӣ баромад карда метавонад. бояд қайд кард, ки миллати тоҷик то ба имрӯз ба сифати зиреҳ ва сипари ҳастии худ ҳамин фарҳанги ғановатмандашро истифода кардааст, махсусан унсурҳои фарҳангӣ ба монанди таърих, забон, урфу одат ва дигар анъанаҳои миллие, ки дар шаклгирӣ ва рушди тамаддуни ҷаҳонӣ нақши хеле бориз доранд, боис шудааст, ки дар рӯбарӯи тамоми тазодҳои раванди ҷаҳонишавӣ ва тазодҳои марҳилаҳои мухталифи таърихӣ миллати тоҷик ҳастии худро ҳамчун як миллати соҳибфарҳанг, соҳибтамаддун ва соҳибдавлат ҳифз намояд. имрӯз ба хотири ҳифзи истиқлоли давлатӣ,
ба хотири гиромидошти сулҳу субот ва ягонагии тамоми қишрҳои ҷомеа зарур аст ки бори дигар ба омӯзиши китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва дигар асарҳои пурарзиши илмӣ такя намоем ва мавқеи худро дар асоси омӯзиши таърих нисбат ба рушди тамоми самтҳои ҷомеа муайяну мушаххас созем, чунки таърих воқеан оинаи миллат аст, оинаи гузаштаи миллат аст. тамоми ҳамон омилҳои манфию мусбии сипарикардаи миллатро таърих инъикос мекунад ва бори дигар имрӯз моро ҳушдор месозад ки дар раванди рушди ҷомеа, дар раванди устувор намудани давлатдории миллӣ ва истиқлоли давлат аз кадом воситаҳо, аз кадом механизмҳо мо бояд истифода намоем. ва ана ҳамин дарси таърих, таҷрибаи гузаштаи ниёгон ва тамоми ана ҳамон марҳилаҳои таърихӣ ки мо имрӯз мавриди омӯзиш қарор медиҳем, бори дигар исботгари он аст ки миллати тоҷик миллати кӯҳанбунёд, миллати соҳибфарҳанг ва бумии Осияи марказӣ ҳаст ва барои нигаҳдошти он ҳамчун миллат, ҳамчун миллати соҳибдавлат ва устувор намудани ҳадафҳои муҳими миллӣ, махсусан амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии миллӣ, имрӯз пеш аз ҳама барои мо ҳамон мафҳумҳои ба монанди худшиносии миллӣ, худогоҳии миллӣ, хештаншиносӣ бисёр муҳим аст. новобаста аз он ки мо дар кадом касб кору фаъолият мекунем, бояд пеш аз ҳама сатҳи худшиносӣ ва худогоҳии миллии мо баланд бошад, чунки ҳамон мутахассисе ба манфиати миллат ва манфиати давлат кору фаъолият мекунад ки он мутахассис пеш аз ҳама шуури миллӣ дорад, эҳсоси миллӣ дорад, хештаншинос аст, худогоҳ аст ва метавонад ки ба манфиати миллату давлат ва ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон амали хуберо анҷом диҳад ки боиси рушди ин ҷомеа гардад. бинобар ин зарур аст ки аз омӯзиши таърих самаранок истифода барем, то ин ки дар оянда низ ба мисли аҷдодони гузаштаи худ, ба мисли он чеҳраҳои мондагоре ки дар раванди ҳастии миллат саҳми беназири худро гузоштанд, мо низ саҳмгузор бошему умри давлату миллати тоҷикро боз ба ҳазорсолаҳои ояндаи таърих бурда расонем ва миллати тоҷик ҳамчун миллати соҳибдавлат, соҳибихтиёр, соҳибтамаддун боз ҳам сабт шавад. изҳори сипос ба шумо барои баёни андешаҳо. тамошобинони иззатманд, ёдовар мешавем ки суҳбати фосилавие доштем дар робита ба мутолиаи шоҳасари безаволи аллома Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ва аҳамияти баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат бо номзади илмҳои таърих, ҳамзамон омӯзгори факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Шарифов. дигар саҳифаҳои барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад. дар идома моро пайгирӣ кунед.
زولال نوشاکی خوب است برای شما و فرزندانتان. بند و بست سبک دارد و از میوه‌های طبیعی تاجیکستان تیار کرده می شوند. محصولات نوی شرکت آبی زلال спортбар мебошад ки барои нейромандии ҷисм мусоидат мекунад. ҳангоми машғул шудан ба тамрини бадан шумо метавонед аз ин навъи маҳсулот фаровон истифода баред. ба саломатии инсон ҳеҷ зарар надорад, балки манфиатовар аст. дар ҳар қатраи нури зулол эҳсосоти олӣ, оҳанги набз ва тапиши дилҳо нуҳуфта аст. лаҳзаҳои хотирмон бо нури зулол. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи ҳавои кишварро барои имрӯз 1 сентябри соли 2022 чунин пешгӯӣ карданд. дар шаҳри душанбе рӯзона ҳаво 34-36, шабона 15-17 дараҷа гарм мешавад. рӯзона ҳаво дар шаҳри бохтар 35-37, шабона 16-18 дараҷа гарм аст. гармии ҳаво дар шаҳри хуҷанд рӯзона аз 34 то 36, шабона аз 16 то 18 дараҷа мерасад. дар шаҳри хоруқ рӯзона 28-30, шабона 10-12 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. имрӯз дар ноҳияи рашт ҳаво 22-24, шабона 11-13 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри кӯлоб давоми рӯз 33-34, шабона 20-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. рӯзона дар ноҳияи Данғара гармии ҳаво аз 32 то 34, шабона аз 19 то 20 дараҷа мерасад. ҳаво дар ноҳияи Панҷ рӯзона 34-36, шабона 20-22 дараҷа гарм аст. давоми рӯз дар шаҳри Исфара гармии ҳаво аз 29 то 31, шабона аз 19 то 22 дараҷа мерасад. дар шаҳри Турсунзода рӯзона 33-34, шабона 20-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. омӯзиши таърих аз муҳимтарин рукнҳои худшиносӣ ва ифтихор аз ҳуввияти миллӣ маҳсуб меёбад. то мо таърихи пурғановат ва пурарзиши миллати худро надонем, имрӯзро сохта ва ояндаи дурахшонеро бунёд карда наметавонем. барномаи субҳи тоҷикистон инҷо ба поён мерасад. ба шумо рӯзгори хушу бобароро таманно дорем. бигзор дар фазои тоҷикистони орому осуда ҳамеша кабутари сулҳу оромӣ дар парвоз бошад ва нурҳои гарми хуршеди истиқлол ба ҳар хонадони тоҷик фараҳу шодӣ биёрад ва мардуми сарбаланди тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои бесобиқа мушарраф бигарданд. хайр. مشکلی مادری صدق و صفا بگشاده‌ایم، از برای خدمتت آماده‌ایم ای وطن. با تلاش پیشوای تاجیکان اعتبارت می‌رود تا آسمان ای وطن ای وطن ای وطن. مشکلی مادری صدق و صفا بگشاده‌ایم، از برای خدمتت آماده‌ایم ای وطن.
خورشید